Yes, igitondo cyiza kuri mwe mwese kabisa mukomeje kudutega amatwi kuri YouTube channel yanyu Habo Sport Official kabisa, YouTube ya mbere hano mu Rwanda ikugezaho amakuru y'imikino abagezweho kabisa ako kanya. Nta bintu byinshi ugahita umenya mu isi ya sport se hari kuvugwa mu iki, haba mu Rwanda, muri Afrika, hanze y'umugabane w'Uburayi kabisa n'ahandi hagiye hatandukanye, ukagenda umenya ngo iyi weekend habaye iki, mu cyumweru hagataza kuba ngenda numva iki. Wowe icyo nagusaba no gukora subscribe, like, share ndetse na comment kabisa, ukagomeza kugenda umenya amakuru ari kuvugwa mu mikino, ukunda kubura akanya kuba bakurikira amwe mu maradiyo, amateleviziyo ndetse n'ibindi. Iyi YouTube channel ibigufashamo. Rero mu isi ya siporo hari kuvuga ibintu by'iyi weekend yari imiriro kabisa. Mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi amakipe azakugenda yesurana, ariko duhereye mu Rwanda byari ibirori hari Huye kabisa, amakipe yazakugenda hagarikirwa nanone. By'umwihariko ikipe ya APR yari yarayimenye yuko Rayon Sport kwa gatandatu inganyije n'amagaji igitego kimwe kuri kimwe, ariko ku munsi w'ejo ku cyumweru inanirwa kwikura imbere ya Mukura yihagarikira kabisa igitego kimwe muri half time kugera na match irangiye. APR biza kugenda binanirira hagahaga, ariko biranga kabisa, birangira match Mukura yikubise igitego cy'ubusa. Ariko kuwa gatandatu hari habanje match ya Rayon, aho Rayon Sport yaza kugenda inganya n'ikipe y'amagaju igitego kimwe kuri kimwe, aho Rayon Sport yaje kukibanza, ariko ku munota 78 umusore bita Hussein Srafe kabisa, uyu nguyu dutegereje kureba battle ye na Forunganye. Ese ninde uzatwara iki gihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda, dore ko Forunganye kabisa Rayon machachari kabisa ari ku bitego 13. Hussein Srafe rero igitego yatsindaga Rayon Sport ku munsi wo kwa gatandatu cyari cya 9. Birangira rero ikipe Sport itajinota amanota 2, ntago ari inota rimwe mw'abantu mwe, na amanota 2 Rayon Sport yazakugenda itakaza kuwa gatandatu. APR rero bukeye bwaho ibintu byayibayeho, nabyo ubu ngubu ndakibaze ese byagenze gute, APR yabuze iki umutoza, ese ni ugukuramo Ruboneka ndetse na Mamadusi byabiteye, ese ni byinshi byo kwibaza kabisa kuba APR yatakaje ari amanota 3 yose imbumbe. Ubu rero urutonde kabisa Rayon Sport ihagaze neza yemye kabisa ku manota yayo 41. APR nyuma yuko nari noti kuye hari yihuye ubiri ku manota 37. Rero urumva ko shampiyona y'u Rwanda n'uburyohe ni bato, ni urugamba guhatana kabisa. Sinzi umuntu umwe wavuze ati ni Premier League yagarutse muri Afrika harimo no kugenda bakabya cyane. Rero mu Rwanda undi match nakubwira nuko Bugesera yazakugenda inyagira Vision ibitego 4-0. Ikindi kiri kuva mu Rwanda ni ikipe y'igihugu y'abagore kuwa gatanu yazakugenda itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Misiri igitego 1-0. Reka dutegereze turebe niba muri match yo kwishyura kuwa kabiri bano bakobwa hari ikintu bakorera hara mu Misiri, niba bagenda bakihagararaho ni ibintu dutegereje. Ikindi kiri kuba mu Rwanda ni Tour du Rwanda kabisa yazakugenda itangira kuri iki cyumweru, aho umubirigi kabisa bita Arudo Tayelo niwe watwaye agace bita prologue, cyangwa se ka gace gatuma bamenya umuntu utangira Tour du Rwanda cyangwa se nandi matanwa muri tange, bazi umuntu wa mbere wo bita rero Arudo Tayelo. Umubirigi akaba yaragatwaye ku munsi w'ejo akoresheje iminota 3 n'amasegonda 48. Umunyarwanda waje hafi rero akaba ari Sengesho Venkel, akaba yarasizwe amasegonda 28 n'uyu mubirigi. Kurumva ko abanyarwanda bisa nabo bakoze baragerageje kabisa amasegonda 28, nubwo mwigara ari amasegonda menshi, ariko aba basore bagerageje gukorana bayakuramo. Rero tuzaba tureba eko iyi Tour du Rwanda izarangira, dore ko kuri munsi etape harariyo bita Rumo Kayonza kabisa berekeza muri y'Iburasirazuba. Abantu rero muturi iyo mihanda kabisa, mujye ku mihanda mwirebera uburyohe bw'igare mu Rwanda kabisa. Ndumva ari byo byari biri kuhavugwa inkuru nyamukuru ya ruko APR na Rayon zongeye gukubitirwa iminzenze hari Huye kabisa. Rayon Sport ihanganyiriza APR ikubitwa
Ndumva ari ibyo byari biri kuvuga mu Rwanda, twisimbukire muri Afurika nta bintu byinshi byari bihari, ahubwo twigira i Burayi muri za shampiyona mwese mukunda cyane kabisa, ubona ko mwari muzitegereje cyane. English Premier League kabisa yagarukaga, aho ikipe ya Arsenal yatakazaga amanota, Manchester United nayo igenda inganya, Chelsea yo ntawe ukibivuga kabisa mw'iyi minsi, abafana bayo bari kugenda bajya mu gahinda. Muri Espagne naho barakinaga, mu Budage barakinaga, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero reka duhere muri English Premier League kabisa, cyangwa se shampiyona y'Abongereza, shampiyona ikunzwe ku isi ya mbere, izindi zikaza zikurikira. Rero twatangiranye no kuwa gatandatu, aho ikipe ya Manchester United yaza kugenda inganya na Everton ibitego 2-2. Man U rero ikomeje kubura amanota, umwanya wa gatatu tuzi niba izawuvaho, mu gutegereza tukareba. Ikipe ya Arsenal the Gunners iyi weekend abafana bayo baraye nabi kabisa, bari bamerewe nabi, aho baza kugenda batsindwa igitego kimwe na West Ham. Arsenal yari gutsindiye umukino ikagabanya ikinyuranyo kiri hagati yayo na Liverpool, nubwo Arsenal ifite umukino w'ikirane, ariko Arsenal biza kugenda byanga. Iyo bita Tottenham yaza kugenda inyagiro bita Ipswich Town ibitego 4-1. Aston Villa yaza kugenda itsinda Chelsea ibitego 2-1. Nakubwiraga ati Chelsea muri iyi minsi yari yatangiye neza shampiyona, ariko ubona ko bigeze hagati akagozi kari kugenda gacika, n'abasore bayo ba Cole Palmer batakiri kwitwara neza. Ahubwo ku cyumweru, ku munsi w'ejo washize kabisa, niho twarebaga derby cyangwa se match njyana muntu, match ikomeye, match yari y'umunsi. Liverpool yazakongera isubira City yikubita ibitego 2-0, nyuma yuko City yari itsindwa ibitego 3-1 na Real Madrid muri Zurich knockout stage hagati. Ubona ko n'ubundi yaje muri shampiyona nta kintu ari gukora imbere ya Liverpool. Liverpool imeze neza, ubona ko n'igikombe abantu benshi batangiye kukiha. Ibitego 2-0 rero Liverpool nibyo yaza kugenda inyabika Manchester City ibitego bya Mohamed Salah nawe udagi cogora mu gutsinda mu buri match. Uyu musore aratsinda kabisa, ubujuje ibitego 24. Rero Mo Salah yaza kugenda afungura amazamu kuri kona neza yatewe na Luis Diaz. Marulanda kabisa yateraga kona nziza cyane yo hasi, wo bita Mohamed amukorezaho, ubundi ahita ashyira mu izamu. Igitego cya kabiri rero cya Liverpool cyaza kugenda gitsindwa n'umusore bita Dominic Szoboszlai kabisa, kuri passe n'ubundi ya Mohamed Salah. Urumva ko rero Liverpool imeze neza kabisa, iki gikombe ishobora kugitwara. Ubu ngubu ihagaze ku manota 68, Liverpool 68 kabisa. Arsenal the Gunners iyi weekend byari byanzeyo, ikiri ku manota 53 na Mikel Arteta. Ese Arsenal irakora iki mw'iyi minsi? Ni ukubitegereza tukabireba. Rero muri Espagne naho bakinaga, ariko y'amakipe yanyu mukunda cyane, iyo bita Barcelona yaza kugenda itsinda bita Las Palmas ibitego 2-0. Ibitego bya Dani Olmo, ndetse Dani Olmo na Ferran Torres kabisa nibo batsindaga ibitego bya Barca. Real Madrid Los Blancos hari Madrid kabisa, Madridista yaza kugenda itsinda ibitego 2. Girona match yarayibaye iri joro ku cyumweru. Indi kipe nakubwira na Atletico ndabona biri kugenda, nago biri kuza neza, ariko nimbimenya ndaza kuba ngenda mbibabwira mu makuru yacu arakurikira. Ahubwo mu Budage bita Bayern Munich nayo baza kugenda itsinda ibitego 4-0. Frankfurt iyo bita Leipzig nayo igenda inganya na Heidenheim ibitego 2-2. Dortmund kuwa gatandatu yaza kugenda itsinda ibitego 6. Ikipe nari kubona neza nga kuri ekra zanje. Urumva ko rero shampiyona zari ziryoshye mw'iyi minsi. Premier League mwese mukunda, urumva ko yari uburyohe, nubwo aba The Gunners cyangwa se Arsenal yazaga kugira ibatenguha. Rero mu makuru yaragezweho ndumva naba ngubwiye muri aka kanya nayo ngayo, ahubwo wowe icyo nakubwira ni ugukora subscribe. Amakuru agezweho abanyuraho hano buri kanya. Habo Sport Official niyo YouTube channel nakubwira wowe muntu uba ukeneye kumva amakuru y'imikino agezweho, ni ugukora subscribe, ubundi ukajya umenya ngo mu isi ya siporo hari kuvugwa mwiki, ese hagezweho iki, ubundi ugakora like, share na comment kabisa, ubundi ugakomeza kugenda ubana natwe mu biganiro bigenda
bitandukanye. Njye rero nari Habonimana Ildefonse ari kugenda ukugeza hano makuru y'imikino, andi nakagaruka ku munsi w'ejo. Rero mukomeze kugira umunsi mwiza, ciao ciao.